Nasi isibonakaliso esiqhamuka kwindlondlo yamanzi insizwa-ke yaziwa kakhulu ngokungena emanzini. Lesibonakaliso uthi sizothinta wonke umhlali wase-South Africa. Angifisi ukuthi uzwe ngami bafowethu, le ndaba ngicela nilalelisise mese niyakhomenta. Lolu daba loqhamuka kwindlondlo yamanzi hayi kumina, hayi komunye umuntu, kwindlondlo yamanzi. Nanto udaba awulithokoze. Asibingelele uma wase-South Africa le message kubaluleke kakhulu ukuthi uyizwe, kubaluleke ngendlela emangalisayo. Thangini ngibe nisibonakalisisa ngathi ngiphezulu entabeni. Uma ngiphezulu entabeni kuqhamuka nje umuntu uthi tshela isizwe ukuthi kusazoba bomvu. Usho nje kanjalo yaseyanyamalala. Thina abantu bamoya sakwazi uku-interpreta lokho. Umbala obomvu akusiwo umbala omuhle. Usho ingozi. Uyekho umuntu ongawazi umbala obomvu ukuthi kuthiwa danger, gevaar nge-Afrikaans. Sazi-ke izathu angisazi. Nginezinto engi-assumayo ukuthi ngenzeka ukuthi yize idala ukuthi kube noswazi esoshawa ngalo. Because njengamanje think ixoxela manje umuntu kumele uyikhulekela yena. Because futhi ngicabanga ukuthi ngisindwe ezinyawo ngoba I think ngibona ama-video aseNewcastle. I think mhlawumbe into ayizona noma iyakuthanda engathatha ney'khukhula. So ngiqondela I was like mhlawumbe sekuqale khona lokho, uyabo, but anginayisho ukuthi yikho yini, futhi ama-video anginayisho mhlawumbe ama-video akudala yini, mhlawumbe ngingakhonfirma nini ukuthi into yanini, kodwa abashongo indawo batheni South Africa yonke. Basi nje into engayisho ngathi mina mhlawumbe ngokucabanga kwami icasula uNkulunkulu kakhulu ukuthi most of abantu aba-powerful bathwele. Ngiyabona nje kade kunye impophoma osibili impophoma ngiyakuyona e-Adams. Mangifika laphana abantu bafike ofica khona bakhala ngento eyodwa. Kufika inyanga laphana ifike ithwale lapha e-Adams kule mpophoma yakhona. Kuthiwa nje kunomunye umfana nje angazi ufike nezigaba ey'ngaka mhlawumbe eziwu-20 ufike ehlabe khona phakathi emanzini echitha igazi. La manzi ayaphuza nje lezansi ngoba ehamba esekhulisa nje azongena phakathi olwandle. Angithi siyazenzela, angithi umhlaba wethu lo enelani umphakathi niyathula niyibuke leyo nto. Indawo enamakhosi, indawo eney'nduna, endangazi labafana wayini basabola abafana abancane because but into engisho ukuthi kunabantu abazolimala belimalele amacala abanye abantu. And let's not forget amakhosi, lamakhosi ahleze ey'hlalweni ngongemthetho asebenzisa imithi lemnyama lengcolile ngoba afuna ukuphatha. Lezo hlalo bayazi nabakuzona ezabo, lezo hlalo zinabanikazi, and laba abanikazi if sebephunyukile ngoba in order for you ukuze ihlalo sithathe kumele uhambe uyobopha lo muntu lo umnikazi wesihlalo umenze ukuthi emphathe wena ngokungemthetho. Ucabanga ukuthi umephunyuka uzokwenza njani? Uzokuphuma nje bese ke eyaxhawula. Vele kuba khona izikhukhula, kube khona iziphepho nayo yonke lento leyo. So it's unfortunate ukuthi manje akaze kufike ukuthi kuthiwa mhlawumbe kuthiwa Ndlondlo gibela intaba ndoda noma hamba emanzini, hamba ukhulekela nalo ulaka olizayo kanje as usual. But manje the difference ukuthi uyatshelwa nje umuntu mekutshela ufike ithi lalela wena mfana wena njephe ngithi mina kuwe kuney'khukhula eyizayo la, tshela abantu. Uyabona umuntu uthi akasho ukuthi hamba ulungisa kanje. So engakusho manje mina ngidlulisa nje i-message ukuthi ufuna ukuyikhola noma ufuna ukuyikhola okwakho lokho, ukuthi ufuna uku-include unabuzana amakhosi amanye akhona noma ufuna ukwenza okwakho lokho. Kodwa mina ngithi mina le ibhekene nawe nje izithandazele wena, because angazi uzokwenzeka nini, izathi futhi angisazi, futhi ngisho kuthiwa ngiyasazi nina nadelela nina niyisa nina anikholelwa omunye umuntu ukuthi unamandla, nikholelwa ukuthi umuntu onamandla nina ilabantu beni laba ninikholelwa kubona. So what's the point of assisting the nation if abantu vele bezohlezi bethuka njalo? Kancane nothola ivideo yami uthola ukuthi thola ukuthi abantu bahlezi bethi ngithwele, uyabona. I know kuba nama-discussion abantu behlala mhlawumbe emsebenzini noma kephi emphakathini, omunye uthi ngithwele, omunye uthi angithwele, but this is not about me, this is about you guys ekuthenini sekumele nikhuleke manje. And mina nje I suggest ukuthi nangaphandle kwale situation le yenzakalayo uma uthandaza awuthaze uNkulunkulu ngqo manje. Akuyibeke eceleni indaba amakhosi, ibeke eceleni nje.
manipulator uNkulunkulu nje umqonde just uNkulunkulu ngiyakuhlonipha ngiyakukhothamela futhi wena umuntu wangidala yakho umuntu onamandla ngaphe kwami kodwa manje mina ngicela ukukhuluma nawe ngqo uma kuwukuthi labantu laba benza ukubi sicela usivezele bona ebusuku uma ukuthi kunabantu abaziphatha imandla abasiphethe abaphambi kwethu baphezulu kwethu and balaphana ngokungemthetho sicela usivezele ngoba sifuna ukuya phambili thina sifuna ukuya emuva uma kunabantu abasebenzisela imithi ukuze silandele bona ngokungemthetho sicela usivezele ngicabanga ukuthi mhlambe nale trend ekhona njengamanje ye-gender based violence I think izizwe lezo mhlambe engasolve imkhuleko ngoba okwamanje umlomo ngeke mina ngikholelwa ukuthi nje umkhuleko